de adu so me Kumawu fi se minua bema CJ wa ye krado nonso aboani enti nonso so bremu an ye hyase ye to aba no ye hyase an ete se CJ no pay wote yenka ye moache mo akwa abado ba Adom TV so 7 FM, Insura 104.5 FM. Your election headquarters, Emobibia Chen, Emobibia Akwaba, Edeba, Kukromoti Power, Sanya, Baye Nanseni, Yedikan, Ebo Amanieno, Yawo Kumawu constituency, and ne, Ejabo, and ne, and a by electioner, Electoral Commission, ne, the various stakeholders, one more Eko Benkrumono, and ne, and a Yetosa Abano. Now said me Chamfoni, Edia Chawa, and Raya by, and then Nanutum say Kroma Chepa, Osha, a fan of Manford. No a pie free or more FFM na yede abato no yede ahyehyɛ so electoral commission there ohwɛ machi hanoma ahayɛ papase 2 polling station and yewe electoral commission ayɛ krado ahyehyɛ ne nneɛma nyinaa am sɛ abato no angasangasan po there sɛ meka ahyase ɛwɔ aha enti yɛbɛhwɛ na afei yɛne ɔmanfo no bi atwetwe nkɔmmɔ security sɛ na medical ka no yɛka sɛ Inspector General of Police Dr. George Akufu Dampare ankasa ɛwɔ Kumawu hanoma ɔne ne men womo hwese banbo ho nsem no bibia betumi atoto na kwan mu omanfo no womatena se papase 2 ha no police stations no eyemienu baako eni na baako nsoso na wo ekire ho no enti yehwa na ebo ho yehwe 75 polling stations in this constituency and 25 electoral areas and about we koso ewa hanoma yede ho amane ebo nyina no yede ebre wo hwa e ma menum Mpensenpensemu mayene bakomienu entwetwe nkomo ewo Adom TV so eno we de mani nsam mo ache Adom TV so ni yo about one na edu ho no nyina ya ba behiem ayeye ai ade a mahwe animu ache ya hwe animu ache pa ti afi na ene edu so ayeye saade no asa mo bantempa o mo kwa na asa mo dikan ya bantempa ya pentem so akaya ade ba cho wudin sapama anti sapama ya da se papa enu pa cho wudin ya frame amakwanche abato no ejabo ena edu enya ejabedu enya abedu nti abato na nti ena ye wa ha no pe nti ye ba be kire de sese ye yo what the Ghana card na eba beto ana ukuta voters me voters ID card ankasa e wo ha ahaya na metoma ba krom haya na me free aha nti haya na auto aba ya papa ya si haya na meto aba me da se papa eno we dem hu so she Methodist Church of Ghana Women's Fellowship afi ma pa sori anaja me ba na ma beto aba no to wi amakope ba bi atena do say ebobo na wa ba betie bi metie no fie kura betie no fie na se nya de abefred bi kura bi Mpensenpensemu me da se eto hwa electoral commission opinion no abeje ye maame no ni voters ID card ani din ewo so Agnes Pokua eno ye da se papa eno mpacho me wache Adom TV so ni me so me da se your friend Gladys de do fori na abatu yinti na mewa ha boni bia nim eno an say ukra voters ID card ewa hanuma wo de ba beto aba you obon pa so se bibia be asomdwe sanete me da se papa na me mama otwa to na fe ye ne isi adwumayefo no so entwetwe nkomo antemba cho wudin e pa cho e frame me repokua dodo no frame ya ante won so waya homboa ukra voters pa cho me kwa koto aba me free ha me ko hospital me ba na mabeda eduru bra ye bobo a e pa me ba betie bi me peso a betie mfie sa me da se papa enti o hwe ahomboa omanfo no wo mo aya na je se expectations no bu ni bese e wo high papa se na me di kan no 75 polling stations 25 electoral areas na yeto aba no e wo isi adwumayefo no wo mo ebo adwuma wo ma hyase wa hanoma wo mo bo adwuma papa wo mo hwem se ne be ya udin wo ma na wakọ the next stage na ofiro no wakọ the next stage na bibia de na kwam mame hwe se metimi ne mame atwetwe nkomo tiawa antipato Adom TV suni e mo achi ye jawo pato wudin your friend me Jennifer anti Jennifer pato wo ujuma potin pa wa ha anything name reference no na say saka card no ahwe me saka card na me hwe check say ni din ni wo mu a
na mama na call for verification. Okay. Yo, me da say nipa dodo saying na ye hwe anim so mbeto aba police station ha. 557. 557. Okay. Yo, me da say eche bibia na ebesan so ene wa betwetwen enkomo wa hanti ene o kire mu no say 557 voters ene ye hwe anim say wo mbeto aba e wa ha. Ma me ne openika sie so hwe enkomo. Majo my busy kakra. Oh, busy kakra. Upeni wo presiding. Okay, me presiding e betwetwen enkomo. Anti we dey ono fi ase say what to me krakra kire no ha. Oba aiko. Yeah. Bacho within. Rosemary Robin. Okay. Bacho wadwuma ni saying aha. Paper show me a ballot issue. Me na obi beto a me te ballot paper no man. International wadwuma potin eno no. Nti wo hwe ballot ne so a saa ne ahye ne pepepe. NS ya onim no di kan. Kwasi amankwa atosumienu. Kwakudu a abronoma atosumiensa na kwakudu a aso enso so etoso enan. Mame ne presiding officer no wa ha no entwetwen enkomo na yenhwe ahoboa ne sene asofa etie opening we de wadaroma me no nkasa kakra Adom TV so ni ye mo ache Yeah. Bacho wudin I see do Abraham. Ofa Abraham ahoboa sofa mu se adwuma no ahyase etisen Oh boko bibia ko se wo ahya utimi hu sibia ne masiko ti aye boko je bewie na asumdwem so Bacho na me bisa the number of voters a mo hwe anim ha ye hwe be 557 and ye hwe ya shase say ya no bibeka so mame ntwen na ye kakra mame ndefi kakra ebia obi hwen obetunifo say omra na ombeto yewie ni ntema na afi yetimi akenkan nse nsuo ni ntino so obeto de ntema nsuo ni tokra no wantimi ama o wa yi wadwuma de awie nti oba ntema ye jese obetwe ne nsuo no ebia beto a wantimi ma nti oba ntema ye. The form of identification mode yede to abey ye voters ID and Ghana card so come voters ID nko Ghana card nka okay medo as papa presiding officer electoral commission presiding officer na ye ne no atwetwen enkomo no security there say na medi kan no a police for wo mabadwuma papa fi be ye ne nansa uwura Kumawu ankasa ye ka say IGP ewo town one ne men womo asset up womo camp honoma a police for no ayedwi womo badwuma papa enti yemfa abasobode ema IGP ene ne dom ba bia obeduru bia no kamia say obehu a police for ewa ha enti papa say 2 eni na papa say 1 enso so eni enti ye free 2 yenkọ 1 na fe yenkọ hwe dia ekoso ho michechi amo a police for momoni adwuma omobo adwuma papa enti this is another polling station polling station papa si 2 ni na papa si 1 enso so eni yenhwe adwuma ekoso na many openi enkasa openi Adom TV sinie ye wache yeah openi bacho wudin bacho from Richard Ahin. Okay. Now we ballot issue okay. Enti no papa say 1. How many voters near show money? Bachonka who me pio na mame a bem de ba. Menene bekasa. Me da se papa enti be premier presiding officer no bekasa na fi yahwe the number of voters wo mo ewa ha. Opani osimi ntwa no. Opani Martin. Yeah. Bacho wudin. Nana kopenko ko usi akwa otosumi no. Yo, nana we hu say wode wonsa ato afidie no so ama ya verify bibia kama mboa. Boko bibia boko etwa matwa wi. Eno wi ana kofi akwatase. Mi fi ani, wi a mekwatena mafdo so. Obetu omo wo fie, obi ho no ma moto me twen na ye kakra maba, me twen na kakra maba, na nsen susu kwa ewie mu nhyeda anye. Sese no ewie mu nya ase de odi kaka no. Enti emisra manfo no se obia beto na aba. Obia mpie sese obia ni ya, oba ya no ato no akọ. Uwie ya na akofie. Asem bia ni we mpentokwa, ye mpehwe. Eno anse oto aba wi na akọ. No. Nana yabedo ase papa enti yeguso ewa hanoma yede amane ma menhwe na me presiding officer no ma menhwe we na okwa registered mimbisa the number of voters are almost about opening aiko bacho wudin within the brobe and of a brobe me hu say wo na wo check register ni mu anipa dodo say na yehwe anim so mbeto aba papa say 1 bintimi en check because say o mobile na no ko bet my estimate ma bebe nipa bebe 10 bebe tenetwem na mpese me hu na madodo a
ewo register yi edewanim 24624 624 yeah. Right, me da wase. Na fi yemfa nkomo no enko wie PO so opani ba mu PO no PO ni on. Aha. Be hu se PO ne polling agent ba ko twetwe enkomo. Nti yemfa nkomo no emewie ha PO. Ayiko. Ayi. Bia boko de. Achoboko. Acho wudi. Efrem Emmanuel Adanse. Adwuma na hyese etisan obo no tofa. Oh, e ball no so na ni timi hyase. In fact no sia ne fa. Na e bi ballot box no so ye de kira amanfo me ye hu se bibia ni box no bibia mu da ho fine. Ti ball no so pepepe na ye share adwumadi na se. Ti hyase a eguso bibia ekoso kama. We are told say 624 and what register no beto aba. Say to aba na 624. Ti o mama e ballot so 625. Okay. All right. Ayana mpesa odi afutuo ma omu hyehye fie obu ha ose me twen na ye kakra ebo 12 ebo 2 ebo 4 na ma akoto ewiemu enye obetu omfo se sisi akwan da hai oba no abeto na fe ohu ato futu anu be ma manfo ne se obi amomoden se obeba ntem fisa ahyase se de muda ho kama wo twen ama no kobo no num wie obeba na police ni gina line achi unya kwan meto timetu amanfo so momoden no mra wa no yento aba no. Enti papa say one polling station anyway me hu polling agent ni bi so ha no ma me pese be ni omo ebetwetwe nkomo na fe ya wrap it up wa ha opani Adom TV suni e fro say Pacho FM Williams Osei Dufo Williams Osei Dufo one polling station one polling agent independent candidate number 3 the abubroye na shenso de ono na mi gina mama no nti kwakudu a abubroye na shenso de ni polling agent eno so far adwuma no ekosen ha. So far, we are calm. Young Zenko so started a pull out to cast their votes. Into Yeguso, Bompire said, Namedia, TV Mama, Najumadina Query, even so, we are able to Kruma de Basabasa Bienia. Crata ye crawi, who said Penso Cajon, oh, yeah, damn potting. Me electorate electoral area here, and minimum Nipado 90 Ubiba. Na mateke and afin so where me kuta metal sheet metali wa ha nti at the end of the day no ye be hwe say numbers no any the account no variances no enye so huge say the be so ye be hu say bibia boni bia ntima nkoso. Me da se pa nti kwakudu a ebuburu na shenso de ni polling agent na mene no atwetwe enkomo no ma mene polling agent a odi ho enkasa opani Adom TV so na ewudin Opoku. Yeah. But why adwuma na wo ye ne hey? MPP. Yeah. Okay. Nti owura anim ni polling agent eno. Yes. Adwuma no ahyese na ekosen. O hwe adwuma ahyase en dia. O hwe se ifon de ibi egugugu akwam. Your friends say electoral mission de no man egu akwam ti ye so ye wa ha bon se empapa ye wa bon se o mamafo ne etimi aba na o ma ha ba be wa ba no en na ni se bia emmo awia be tum wo de na nipa do no aba opani meda wase enti na se polling agent mienu na me ne omo atwetwe enkomo polling agent ni bi e wa ha yenhwe na ye ne omo enkasa na fe ye hunu omo nso so observations a omo aye so far adwuma no ahyese ye ne omo entwetwe enkomo me hu se omo de enuane breakfast abopani na no achi mame na wa na me we observer on but we need Philip e ka say observer udwumade potin ni sen e wa abato yi oh yeah hwese bibia be kototin to kwasem ne ho bia say say security de but na no ye ka krebit ma ya boa no o say ye boa no ntine wa okay ene na mema wa kwanya na watufo womo ahyehye fie twen se bebo be 12 bebo 3 ansa na ma beto aba no futu be na de be ma womo aba ne de eja yinem se no onum na ye be end but no chese chefia ama no onum bo bibia timisi ene ewie munye enso betima to bibia betimisi enti ebe se nkomo mo fie nyina no komo pia ba beto aba ne ntem wo beto ne ntem a won se ewe enti ebe se mbeba Madam wase enti observer ani ene no atwetwe enkomo no ye wa ha we election headquarters me hu se ema no so wo mo de breakfast aba ye me yidi se adwumanfo mo ha no omo benya bi di akeka wo ma no opani ma che yenua bacho udin Amakwen Gabriel
opaniam akohene me hu say ukura voters register Empachan. But what you man is saying? Me observer. We observer. Yeah. Okay. And yes, to observer no ukura we be now so also better take on. Me pachan. Baby I would will be 2 hours. Me pachan. Many was pa. When you was. Adwuma na wie no na why your name you? I take care we no. Me wi na me smaka numbers na bom nipa beto ye no. And nipa mo to no. Me wo nipa me my calculation wa ha say in part do betimi ato abama yenua NS and I'm take home din no be an take no. Oh, into we observer for NS NIM MPP. Okay, all right. Enti o nipa do nyina e wo krata yi. Nipa do abeto abama ye no. At least NS nya nipa most be 600 and over and at least I say more than 4,000 630 ankoma fabra na fe yenhwe 630 voters. Yes sir. Okay and yenhwe nim so mbeto aba ewa ha. All right, but me who observers and a polling agent adwuma no so so ye dantem o ye observer o ye polling agent. Enso so bia ni ntem ye boa ma polling agent adwuma na timi aye adwuma sentini se ono a o hwa aba no ntini ontimi nsante kinipa na omo ebeto aba ntini yeso ye wa ha se ye beteki nipa na yeto aba no sebe ya ebema adwuma na timi akoso na omo a omutimi meto ye na ebetimi observe oma na omo so abeto aba na mana ye fefefe. Okay. Yeguso ayekoya no yebesan so atwetwe enkomo bio. Enti se wo hwe yan Adom TV, utie o Adom 106.3 FM aha na yede by election hon komo dia ekoso ewo Kumawu yede ni nyina yede bro ma hu sa asa kasakasa bi ekoso ewo ho ma menkonko team na fi yehunu dia ekoso aha opani bibi anya boko but police ni say braha shift braha aha a police for no hwe say bibia ebeye kama a police for no hwe say bibia ebeye kama opani eba ni say ase oh enye ibiasa enye fobiasa won say djuma de say wutimi hu say mama machine no verify no what say ade na verify enti enkonko ba se bia ye mo kwa kwatena eyi baabi ekire baabi abra on te say offense we DVD machine no verify verify a sound be mounted okay yes now which say baabi a wote no na onte say verify onte sound sanity okay enti isim penifo no almost saying oh and then now onu mum esu senka ye de akonya mum ebe pia chire bet as agent wujina mama o party in there say wutimi pen ade no then na wutemi hu de oso nyina. Okay. You better was say. Until we the polling agent for the New Patriotic Party, and you know, we're raising concerns about DVD device, you know, a verifier sound, you know, one more entity, papa. Until you ha, meeting the Chief Jerry Forson, with me after CJ, your Kumawu constituency, 75 polling stations in Nina, because we are the Bebro, 25 electoral areas in Nina, so we are heavy on the grounds. Adom TV, Adom 106.3 FM. Asempa 94.7 FM, Insura 104.5 FM, and adomonline.com. Kaya home.